Mo bisu-bisu ay matapos mana Toriri mo Rosinduan Sanok sabon kumadati din sanan ano misisa to kapod isong sambayang kinarahingan isong rajang surga kam sikaw dat kaswabon diti nang pasikyahay am sangim pasi payahay dot mamurimon dali sinu nagi tumuguang dat nuno na paawayaan am kanta kandahay dat adaw dabay no kam sikaw dat sakadungno sa makaswabon diti nga kano kagwehay pagisisa mayad panambarasan boros-boros no matumbayan head og gumu o panudukan di embulayan am ikapiantok di karohyan no kun sikaw Tuhan to ay itinatimpud guno andahay montokot katilambusan do kay sisan mandahay guno ititimpu mientok do karohyan no iswa ngaran Tuhan Yesus pasaranda iti amen. Ke insan pumuboros ako dot asanong kaswabon kumadatid insanan puji Tuhan tu sangim pasih pakasari sangim pasih to ko pamhari kagoy masih desuai gi ilda Melbourne puji Tuhan lagi tu ada di rumah sambut dondo isay milete no lah alan sandet asanong ngolot kaindalanan da talun dati ada might site iti kapagyampayan dati kasuabon na bay no. Kaya na pwede kasuabon kanihab nga ay haro iso ot ngarandot milo na dati kamuyon dot ay mayaan kataadan tay ko milo dati omitanan i kamuyon dot Raja Asa salinay dot 4 na po dot taon dot pemerintahan di siyo. Kasuabon na pa di bay no nga mangimbulay to ka kagud iso ang ngaran anana runo kay dit kanihab pinungaranan dot Nadab miagalo ginumud do ngaran ki Nadab 5 huruf tampinay kubil nga 5 hibo ngaran ildo yusar 5 kagumuan ngaran to ko nga 5 huruf Jeffrey agumu di siya ay nulad huruf jadi huruf padusun na Okay. Tako pakatilambu sila isaylo na dabilo nga tumbanan ko dat monikid do pangaran dati dat iti dondo nga mumbal to ko numogi humbot nuno kolobihan dat tiso ngaran nuno do kayo ilang ngaran nuno bo nuno do kayo dat kay mayaan nilang ngaran do kayo haramutit kay mayaan ko hati ngaran ko sandiri iso no po nga ay nulad di akuri huruf po numan guno pero no L I B 4 huruf tu I no po nga 2 jadi do no po ding ngaran man no po sekira no po mani sign doon iba
manu nepod anam betilem titik. Buli mo tingaranku nga kombalo ko imad rohyan. Tu suai to kabugyat tibo. Ino paday karohyan dati nga dati ngarandot pinatantu toko iya dadi nga ino pa mo ngaran dati kasususuh toko om ay so yadi hot pengkura toko di memilih ngaran okon ko tulun da suai ki. Bah. Jadi dohon pengaran nga anam titik hirisawat. Rati na po tampinay nga L yelo I titik hirisawat uro danen dahit IL B kanda nga anam posamputul. Ya, okon ko anam pingkuro dia. Anam numburon onom anam I T ganda di nga tambak na ganda hirid it onom. Ay Tagalog tulisan may na pangilahid. Jadi initial kano po anam kam titik hirasawatam sili na ngaran ko. Ikoilo lah. Oke. Jadi miagalagal di nada bengaranku tu apat na huruf nga apat na huruf penuman guno tu duo det ngaran di siyo. Ilot dua huruf nga di may na po pisamputulo ilo di hombi nadab. Kadi may pangilo kapio akaray tangaran-ngaran. Ilda daw kinangaran susai manginibaan. Gumo po ngay montoroiso po ngay huruf ay sa magiuhup. Kaya may dati intalangay karay tinadab. Salinay lebih kurang 30 menit. Kita dati tid iswanggot iso raja-raja buk kahapadam 5 ayat 2 nahapadam 5 gisambuat 3 nahapadam 2. Nadab raja Israel. Inadab no petinga tanak di Yerobiam. Kohondom to kapom isay ti Yerobiam. Sekira napad mandati gulia kagu hinakatalib nga Yerobiam no petihom ay itulun na katumbayaan di Raja Salomo nga iri na gididat ay iso kamanta didit piningkakat ta kinarahingan dat ay sumapi Salomo moy dat Salomo na po nga kapuriman mantadidit kaboboyuhon di siyod kapiontok kot karahian da kinarahingan. Jadi Nadab tanak di Yerobiam nusili Raja Israel isuanggot tahun kedua zaman Asah Raja Yehuda. Isiyo na pohom intay to kampeng kurohot kaboboyuhon di Nadab iti. Isiyo na po nga popoburu popowonsoy ayat kedua na podamonom nunuhi arata imatok kinarahingan nagi paimpasi tumanu do kaboboyuhon di tapak daw tumanu do dusoh di tapak daw minamonsoy pinapaunsu do tulun da Israel no kadusoh ikadaw tokom iloot kagayat til da sakiro mandati pagi baras-barasay
paingkuroh nangkuti komoyon dat ay sumansala no padihit molohing sumansala itapa ikadaw hitanak nga sumansala nagi kadaw tumano dit dusoh di tapa daw gisam paminamon said ina padi tulun da Israel kadaw nga nakaunso da isang kadusoh nga doho na pod katumbayaan ng sumansala na po boliyaw isay di wawongon dat musuy ka gustay ka tumano didit ay kas kinasansalaan di boliyaw kanang ko kayo di nga okay to dati dat ino po pangintalangan nila raja-raja di nakatalib nga pero natulunit amu sumusuy di kaboboyuhon di tapa daw di pasansala itagwangan dat kinorohingan tulun sa pitulun kagumuan na po nga milon na borsan dat hampir hatus pihatus dat sumansala no kuro to sumansala to dia lelo hararongod kaylo mamusaraw ko kaylo dinggay aratom hinggay tasanong ko pengkuro tumbayano ko kaylo hilolo nga iri bagyad aramay bagyad ti duso bo ano pa aramay ti duso isay di hot ay uwawongon dot mamiduso isa na pakapagalan dati nga iti sakirad kararamayan dat man papalapoko la iti magiginom manginom na pahitapa nga agayo kakitanan dati itanak nga musuy no magalisun na pahitapa agayon kakitanan dati itanak nga magalisun sedangkan dat ko pia magalisun ko pia maginom itanganak dati magalisun maginom okon podi dat itapa nga iya di tatap na itanganak nga hampir hatus pihatus set ay iri ho kaboboyuhon jadi mustahil di dat ay sumansala no po itapam sumansala no itanak miagal dad di mustahil bod sumansala no po itapam sumansala itanak nga iyo dari di wowongon itanak tiyod nga iso no po hot kapagalan datid aribaw miagal kay ti maginom manigup sedangkan da apya maginom manigupimolohing hingga dita mimpasai maginom itanak muntun polisun iyo pot tagad datutudan jadi ilo na isoot kapagalan dati dat ato kay apang kala mamusarod pengkuroh madilad arati tapa nga musuy na latanak basug di kakitanan ka nga ipagilitan no pa dati agumo ikantakan dat pasansala imolahing itanak nga musuy apya pasansala imolahing nga sumansala iti tanak ina pahit isaot naretan ko dito kapagalan nga iti no megal ko ipagilitan to kano pohom ay muro mandado sili raja o kito nagilot pasansala iti nagi kaboboyuhon ikamondat gaya hidup dati iati ilatanganak nga topo tigya dat peng iati ni kamoyon dat pasansala itapa ilatanak nga musuy umiagali na boras ko dito
Sedangkan det apia pasan sala itapa nga sumansala itanak. Kemun pom ai asadu paghihuman dati kapagalandit. O ngari bahu pia. Oke. Nga ino pohit amu aramay leitom pinay nga mongoy di papampai wokon. Papalun do wokon. Poponsu do wokon. Nupo. Popohompit to wokon ilo amu aramay lo boh. Hinggo na padadet bah sumansala ka na payam sumansala no po ka. Nga ino po aaramay nga ilo na mo'y papalun, mo'y popohompit, mo'y pangimbayat, ilo ta aramay. Ilo tanak karaja, ngegal ko'y nadab, bah sumansala no po'y nadabom, sang ko'y naay. Nga nukadhiti, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ipagilitan dati sebagai anggota gereja. Tok kadit suai saluku kopi bin saluku kopi. Tok ok no kitoh kumotisio lah. No kitoh kumotisio. Kuno da atumbayaan. Nga no minang ngudut iti matoku kanu. Donunuh kadu mangimbulay. Kuno atumbayaan nga pengkuroh gyari. Pengkuroh tay gyarid. Miagal katit iti sigup iti vape. Kadi minuhat dia. Bingkuro miagal kagyay sigupom i vape. Haragya kaguhi vape did. Ay murum tutudan. Ay tagalam tutudan. Bingkuro mari ikamoyandat. Ay vape elektronik. Kadit isang minuhat. Bingkuro kasang salmiagal tudit. Sigup patutudan niri ko amu ka. Ay haron di ay mumbal kopi pamay siyo. Mumbal kopi mati siyo hoy ka. Wah, sangkay na ay basiyan dad ay iri na pakarahyan namilak kurayan ka. Ang paduli paduli na pod masing-masing urusan ka. Piro linaid. Puri mon kanu nga idia tanak nga magalisun na di. Palad. No kuro. Ilo nulo kamoyan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Mengimbayat di wokon. Magangat di wokon. Papampai di wokon. Nah, hano dim ainsa nani tanganak wago nga magalisun. Ilo no mutiit. Nam ilo nulo kamondet kampay dilet ay tulun suway. Okwat. Tiga pengaruh di. Kadi monopot. Atau kayo man penerus sarita dat magihumot kapagalan. Borosan wadatid iti manigup lah. Papaintalang kopyo. Isuang na paggereja da kompiro pot manigup. Tangan nakwago dati piro pa manigup itopot kopyo. Haro na pohopod tangan nakwago hinda da kayo piro pa manigup. Iati hatus hiti na pod ay screen utama. Hatus onom na podam monom tulun tokom. Pero pot manigup dati ti.
tepat ti mati kapiet mila borosan dat iti na pamanigup nga nu kagyad pamungaran di tulo ni Dihoy. Generasi terakhir, generasi terakhir ta kumaniti piro ta ko ay tabin-tabit tunturo. Kada ta ko ongay poborosil dat ikagumuan tu tatap na gyad. Ay lalo papas atumbayaan da kitab atumbayaan dat iti napatinan dati nga iyonan da kinorohingan. Ipopoint sa dulot isa kamanta didit batas sa baptisan nga iti tongo sigup. Suway suway pandahit mamagambod ti palisakon ti pingka ti suway pa rin iti naging magalison tokay iti no mati cabaran ni mati kadaud isuangget jemaat dati lobi pamantak iti kamulakan tongo kusay. Handia jadi ilo nala kamayan dat ay musuy pod di kaboboyhon da tapa daw inadab papalun pod dit Pangulon Israel. Iti balia dati asanong di hiri kampong ongay na di karaja kauli nga magalison. Apo alaid nga haron na yung bayat magalison na kagoy suway. Ilo nalat agayo kabungahan nila tulon da Israel. Jadi tok Israel tok kay ilo naging mati manigup nga Israel takon isuang nga gereja ti Tampinay. Tanganak dati ay ikamayan dat ngon panda imbulayay nga no kanda dit baliw-baliw no kanda dati ay susah cakap ini ka. Iso no poho kakuaan di Tampinay nga iya giagulo iya minanudok manigup kagiya. Manigup kan pampaingkura ka pa magadud di tanak no. Magaduh ka nga magalison kay kada tanud dat nunuhit paburuan ko nga tanudon iti boros ko kano. Itanganak nga hingga di makinangaw. Kada tanud kam iyaw sandiri nga magalisuni ka. Jadi iri nagid ay iso imatiot kabaling kahangan tokod isuang da gereja. Iti naging manigup nga hanahanam ilo na po kamulakan dati lobi petit kakusayan nga opunso. Haron na po hapad tulon untung nadharot ang talo patun manigup. Kadang-kadang got ako atumbayaan hinggad harohit anoy asangka-sangka dat manigup may siyad Dihoy. Tanganak ka paparupot ikodi nga kadi tanganak iyati ibaliw-baliw harahapad tulon to kabaliw-baliw untung nadharot 5 tulon da manigup suway pandahi mamagambod. Jadi ilo nalat pagyuhupan to kalad dilo. Hara di kita ko komen diti nud ikarait to ipagyuhupan dati iso na pakamanta diti nga iti kongonduan. Iya di might side to piramutan nga gangguan maturogan nilo magaduh. Okay, isa na po nga iti kongonduan. Lobi panda ti kasumandakan. Jual mahal. Jual mahalin dati kongonduan. Mada ako yuhod. Ay tanak wago manigup kati kongonduan. Mada nun dayo loin do.
Iboy pirin daw muni kangkean gila kayo. Adventisi may rinda giha. Om mada inda ti sumandak. Mada aku dia manigup ka giha. Putus, bah, kaputut lah. No kanda di kusay, oh, o nga sumbong iti sumandak ka SDA. O nga sumbong iti sumandak SDA. Kamu ti dito nga kusay gi. Akon ko o nga sumbong. Nga aarohyan ni dit. Kaboboyuhon no tiyad di. Am iri nandad. Nangasapan di titongon dud. Adventist at ang sumbong. Mga bi ba didit ka sumandakan ti ba kan di ka ang sumbong yelod di nga orohyan no dag yelod ino po hit tanak wago asilih nun da saos sumano nga iso na pa'y kaboboyhan dila nga magalison manigup nga kamoyan naging dadit tangan nakwago dia sumbong itu ka. Jadi puji Tuhan di pendirian di tika sumandakan ay tepat kepiad au posisi aku madia i hal-hal tarang-tarang got ay kapion tok kot ketumbayaan dati mandi siya tong kiaday. Sinta no pa siya dia umanda kom ani siya manigup. Ani siya maginum. Nuno no pa ketumbayaan dat isuangga kita usuyan na siya. Boleh ba itu? Nanti ando manigup pa isuang karita, ando manigup pa hirisuang walay, ilo saliwan ka. Au ramat tagi di walay, au ramat tagi karita ka au ramat pohot walay kinorohingan. Au ramat, huramatan lagi di karita. Manigup hirisuang karita. Huramatan lagi di walay. Manigup hiri walay. Nga dati huramatan na tinan dati okunan dati dat walay kinorohingan. Ay mangko. Sigup era baru. Saraw ko na dit. Tanganganak pod itino pa era nga kaylo nati pangilang gat minamon sa sigup pumunta kitit sekolah manang ha kanagidi tanganak kat dua nagyan pa daw sinatiso. Ilo na di ta aramay. Wah, tilambusa dati. Jadi ilo na pa di kamayan no kadati dite no ay bawawongon na may tanud dat sala na pumulahingam sala na tanak. Iso na pakapagalan dati nga iti manigup. Manigup po pa'y baliyaw tatapod itanak hindi nga agayo piatus at musoy. Sedangkan apya manigupi baliyaw nga manigupi tanak. Jadi atoko imilak kamayan dat kontak kilo ka. Tu irini kamuan kud aramay yati dusobo. Ano ko aramayom isay dihot ay mangada. Nga no kade ujungnya menuju maut. Tepat ti dat sumakit nando. Mukul-kukul na di. Kukulan nando. Hiri naging monosol. Ujungnya menuju maut. Kapatayon. Memuraha nando ay kahak. Tok sumulat di kangkab. Ongay pakiparisa nga. Tok perlu kumati tumingkod da manigup kadi da kutur. Monosol. Monosol lagi di itong Pinay. Tok atok pasumakit ang monosol to kuno. Sedangkan da itipiat manigup nga sumakit nga hari dia karait tadi mangimbulay. Hari karait kumbala ko matihod kadit sarita tambalut lah. Nakumbala ko ikapiad nakapitimbungak kopiti mo ninigupom ay hari Adventist hari okon
Aku kailem hingga taden di dakutur, hingga taden di dakutur minanaha ka nasihatin dit tulunid ditu kad di dakutur, iri na padi nga tumingkad ka kadagiti siya manigup, nga sumakit di. Ongay na di rubad dakutur, kana po di dakuturom tok kada no gitingkad da manigupot gumumu di sakit no, gumumu di sakit no tumingkad ka manigup. Iri na pa'y kamon dakuturon nausong, okay? Gumumu kagadi sakit ti siya. Iti na di kakuaan dat aku yo tumingkod kasyo. Tu nasihat ta pod dakuturom, tumingkod ako na po nga gumumu a sakit ko. Kukulan git ay manigup ako po katingkad ako di manigup nga kukulan ako di ka. Um, Ako na da angaman dit iya di nga iri ni katumbayaan di siya. Katumbayaan di siya. Na di winansay-wansay kanta siya ribod. Kani kanuno nga ay siya kanot tumingkod di bo. Iyati na pagyati hom, tako na po na kanot tumingkod nga magihum, tako na naralan na panumpalid dati. Gumo nandahit it alasan dati, paunayan. Ngono pa dati, poin sa mukod, karait ko hari sabat, tulandat. Gumo na tuhot dati, pasal hari sabat. Gumo ko yung talangan dati, karait hari sabat. Kani kanuno, nga sayra na po dat, tako kondorong hari sabat. Iya sendiri at kiginawa kod amon dorong hari sabat nga agumo nanda alasan no. Paingukuran dad manulong gatulun. Paingukuran dad kapan sutay hilatang ralan. Ginumutuhot kani ka sabab pot kakarati nga kusuy di karay tatulan dat hari sabat. Paingkana gilat takanon tinumon mo. Gumo na tuhot tatulun. Kan ko karati. Kotongkiat. Kotongkiat didit sigup. Kotongkiat diti numon itakanon. Iri kakuanid di. Kon ko akoy lo. Ay hinggo to kana didihoy. Nahawan dito garang. Okay. Dua nagi ayatom hopod po minit. Okay, ayat kedua na podam turo. Baisah bin Ahia mantadet tinaruh di Isakar pinapaharap piu pakatan da sumap pisio sumap di Nadab besah minamatay di siya dihilad Gibiton isuang ga wilayah Filistin. Inadab na po miyang paimpuli Israel minanutok yelo di Gibiton idi. Hilo na di numan di besa patayo isyo isuang ga taon ko tolu zaman Raja Asa. Raja Yehuda nasili raja dat sinumoli di siyo. Jadi ina pa di sinumoli di Nadab nga baisah. Baisah na pati nga ay sa kaitan na keluarga kumadi Nadab. Sayra na po din nasili si raja, ibaisah na po nga minamatay o insanan na keluarga Yerobiam. Ay so na mamuhobo di numan po luo da po impasi montok da Yerobiam. Gisombo pinunsoh kam pinunsod o insanan. Kapiaga libor sa kinarahingan na pinalambus ipilitan di Nabi Ahia orang Silo idi. Jadi ilan na po Besa bin Ahia nga kani ka ilan nabi.
Mantad ko duso-duso di pinaburu di Yerobiam, minamon sa inupay tulon Israel nga nakaduso, mantad ko kasindualan da ginawa pinintalang di siya kinarahingan da Israel. Suway na pakayri nga inupahit kendalanan na kapasen di nadab nga nagi insanan ni pinaburo nga kaninangko nakasurat isang kitab sejarah raja-raja Israel. Harah ni kadaw hipisangadan di ipilitan di asahom besa raja Israel seninaru det kaposian diolo. Sumangod no po. Misangod no po kaposian gi. Nakurom halat tu iolo. Iso no po kakitanan dati nga mantadilot kasan sa laon diolo kumakin orahingan. Iati nga audipon to kono po. Gumu no po bohiton no kuro. Mantad no di kinasan sa laon dat tulun di nakopagulo. Ikokihan dati Adam dan Hawa. Gumu dilot ay kasansalaan da timpu do bayno. Subuh-subuhom kamulahingan dati nga pasansalai. Pia pasansala nga gumu ikoy garitan lobi podid sumansalam gumu kopi bohiton. Okay. Haradi pira-pira kadawhat orahyan ako mangintalang ato ko po munta ko pangilimpupus ditit kapag yampayan dati. Iso na pagpantad dit pinapasansala ilat raja-raja Israel painsuang nahi nadab dahilo nga haratit pengaruh kuasa kain kokoton. Saira napad iati napatim har kuasa mila dati borsandat berpengaruh ko. Tapoti bagiat. Sekira napad har kuasa no, har pengaruh no, kay bayat matiyat tulunay. Iati napatihom mo ito ka napad hilod. Okay, isa na po kapagalan nga tamparuli. Mo ito ka nila tamparuli. Isay di may panambut diha. Mo'y kad hinakutabulod. Isay di may intong diha. Nga tok. Mo'y matit pordana montirid iti tamparulid suab kano po mba. Asapaw ta ko may rikot. Mo'y matit pordana montirid iti kutamarudo dat suab dino. Ay, hari sabat ti suab dino. Hari sabat nga di nga may sambayang. May rikot, may among. Pengaruh, kuasa. Saira no pod har pengaruh dati, har kuasa dati, har kain kokoton toko. Nga sorohon na dati irin no po nga agayo komogoton, montok do keluarga, montok kot dong kagumuan, masyarakat, montok nagi kadaw gereja. Saira da har pengaruh dati. Har kain kokoton, har kuasa. Iso no po kakitanan dati dat nakuro marito Yesus na po nasusud id keluarga di berpengaruh. Atay dadi simbayan dadi panginjilan di pet kadit Yesus pet kam kasusuhi siyom. Tok hirid ay keturunan raja. Iya dadi tasanong. Nakura tu hiri nagid keluarga idit tukang kayo masewalay. Masikin borosan mo dati masikin mo. Papakitad itinapakain kakatanom ay okaniko iso at
koy mayaan tayo muntok ka kinorohingan, ay muruom ay haro koy kokoton dati haro pangaruh haro kuasa kanu tokono gid popoyen di Yesus sa isuang ginawa ay muru da tiyod di. Pasiliho ko patid way bihom mo ako nagisambayang ay tagal na tiyod di. Tu peta papaliog. Tu intangan no pa dati at sejarah dilot raja-raja mantad ka haro pengaruh dilo haro kuasa dilo irih na dat payumbayat dat ikorotuon ni kadaw ila tulun-tulun da kinorohingan. Jadi itinupadi amaran karay titit pengaruh kuasa koing kokoton iti nga akon no ko mentok ka gereja akon no ko mentok keluarga nga mentok na gid iti masyarakat. Isuang ka keluarga iya sebagai woyoon molohing ketua keluarga agayon mo tiga pengaruh no. Lebih pendod ino pa'y tanganak no nga kapupuho po. Saputan no po nga. Makinangaw na agayo pangaruh. Kada. Sira pabuot kondit ako pientok korohian da kinorohingan. Agayo ko piyo pangaruh di ko ikosanongon dat manu pakitono matanganak. Paingkan kadaw isuang da gereja. O dudu ya pad isuang karuaraga tu ino pa'y makinangaw diam ini tanganak no. Nga sayra no pakaray tet oray tanda ti gereja. Ino pa'y makinangaw di boras nuhom inong kakikang no ngay. Ino nga katuo no nga sukod bahkan dat molohing no ngay. It jamanam no ngay. Jadi ilo nulat amaran agayo hot pengaruh dati. Sayra dahar pengaruh. Potapikon to kanon demoy ikagumuan masyarakat ikampung. Ay, harian nam moy silet tilo boh ka. Tadawadaw na pa ko basanom. Ay magyagal na pa yahay ka. Iso ka. Ay sipi suwayan to ka dilo. Irin na ko piyo kamoyan dat ausan ko piyon di tangawlun dat hondiala harianam katu harianam mo di poin susuay ko boboyhon harian ososan ko boboyhon. Mimbulay nun dahit ay sayra na pun papawan sa di taong sano nga may pakiampun na hari sabat ka. Tu ipamusarahan no pa ditit anggota gereja nga hari sabat may pakiampun doso. Di milo makiampun na tadaw-tadaw kobasan. Jadi ilat pengaruh kain kokoton kuasa okon no ko isuang ko keluarga isuang ke gereja nganogi isuang dat masyarakat kampung. Nadam tinumanud kaboboyuhan di tapak daw mantadi di Tampinay iati sebagai molohing isuang ke keluarga haron na pohit milo dati sekira na po daharo kaboling kahangan masalah di okito ilan dati imiloh dati man salah sayo. Main na dati salah sayo. Sekira na po ino pa'y masalah isuang ka keluarga nga ay sa itit ay isa manta ka ano contoh lah ay sa ti kamoyan dot komisan do isuang pikaruhangan sa piura dusurod ay sa na kamoyan dot iati na po tanganak mo. Iati na po tanganak nga orohyan to ko kita di molahinggat sa piupus-upus. Kada borosod no hikasasawa miupus. Iati piad nung kolohing piro na taon na kumikaruhang.
Agumo naman ang adu bahkan Indo na kapio mo duay. Nga orohian to kakita dit mikaruhanggat harapiu pusan. Ay mangko. Orohian ko kakita sa pilahi nga ipamarahit nga itiad dimiuhang-uhang pakasari. Oy ayang kan. Oy ayang kan no marahit isaw daw. Nuri hoy kaupusan kan matugi. Iyati itangana isay da kota orohian na kakita dit tapa om tina na ko ay harahi piupusan. Ay mangko iya dige. Jadi iyati main na dat sekirad ay so ay piupusan dat isuang pikarohangan otok may salasayon to no. Salasayon to nati ka. Oy arud hinggo na gidid. Oy olohing. Oy olohing kan na gidid mamarait. It karuhang gi. Ay ya. Nga kagumuan no pagyad sera no pondod romantik kadande ti so nga. Uy, no padi man tiended molohing. No padi man tiendo molohing to kana nakalohing to nati ka. Oy oy as dati kasuaban na bay no. Haron na po hi masaalad o purimanan dati o kita dati isuang pikaruhangan kadadad ay salah sayon. Kadado indi tanganak nga ay musuy dati di. O kita na po purimanan to kana po main na dati unwide pangiwaguhan. Aramay namutigan rid isiso kapyo ginawo. Irin na dandad o silih dandok kapagalan. So pisayang. So pisayang no pagyanda hit boliaw di. Tatap na ino pa'y tanakidim nakandad hardisiyod tanakwago tay kasumandak kat kakitam kohondom kosaro dit piupusan dit molahing daw. Bahkan na mungkin na ginawa na pasyom mano ko doho na pagpaluarga sumono pikaruhangan nga lobi pokoy piupusan nila kadua molahing ko ka. Mangko gi. Ande. Sayang iba pamurait nga tumogod. Tumogod pamando nga rayton nandoy ngaran gi. Ay akon ko iya di kari. Sayang idan maray nga tumogod pano nga mamarait tandong ngaran. Dusunin da di mi isa-pisanong po nga mitogod dondo nga malayo di mo boros. Oy asukon kanon. Aya. Nga sakira no pod iri ha kinaubasan na po mungaranom. Haroy matiget ay ino pa hingaran nga kaubasan idit. O kono ko isa kasansalan bo. Tapurimanan. Ngano gyadi salad mo gihumbangaran dito nga lumis ki. Ba, umbalay gyud ako manimpun. Hinggo piyad itaki-aki na pagyang umbalan ni gyud manimpunit. So pisayang mo marait ki ba. Paingkura Eldo Fred. Siguro kadid oy ayang kanu minumanggi sawo kagagangi sawo. Ay. Mungkin da iswang pag ginaw siya nga. Nuno diro do nakaswang. Nuno diro do may iswang ila sawo ko labay no ka. O kano po kayo rin nga ay sigog kadid tadaw no kalimpupuson di siya looy. Iri na gidi mintalang kaswang ginaw okay. Okay. So, nakura to harot keperluan dati papasimban di apatut ta pasimbanon. Napahit kasunsudon niti kapasian dati sebagai tanganak nga haratit kapurimanan dat musuy idi kawaboyuhon di molahing.
Tapos ti kapiyad, susuway ta koy mantadi malahingam tina dati nga harohi at no kadidem malayo kecenderungan dati da musuy, ino pon dahit ay koing kokoton kopia dati nga iati no pohom lumansan toko dat panguhupan da kinorohingan. Susah imo tiga kopia sumimban dat iri no pa'y kinaubasan dati mantadilay de tampinay. Pet kanum sumimban ko tit jam 5 no kapasyon no. Te ko jam 6 no kapasyon, jam 7 no. Suhuon ko sumimban ay susah imo ti tu iri nagay kinaubasan no dilahid gisambodon do. Ata ko insalaon no maguhangi wo kon dat ay sera suhuon da sumimban pero na taon no. Sigagay maharamon ho dia sumimban. Antakan di bujang ko. Ako opogot to monsu kakawin suhuon ko di monsud kasuabon sa dopon miagal doho. No pwede lai dom insan no monsu wo. Iri nga kadang-kadang kat ay mangku kaponsu asaro ita kaponsu. Isuang sa minggu haran to ngay ngapat o ngay 5 kasawo no di nga sodopon nga monsu, kasuhabon nga monsu, kadang-kadang mangku pitangadaw nga monsu. Ay, magay sabon ka ginaw, magay sabon ka. Nakatipalad iti tinanitid asaro monsu. Nga ilo nagi komon kudat okon no poko panguhupan na kinorohinganom. Ikaw basanan datid. Kopiyon tok kokorohian na kinorohingan. Susah to koy dat monongkian. Tu ikaw basanan dati di nga korohian dati. Bahkan no mungkin borosan tokod iduso do kaupusan, iduso aramay kapurimanan. Nga iri na dahit pakiuhupan datid ay manalibamban manongkiad isuang nakapasyan dati. May toko porikoto kumakinorohingan tumbayan tokod haro na paralan di siyo dat monghup dati may napadahit ang sanang idi nga ampakan dat antakan da iyati omolohing kada na da Columbus dat may ilatanganak. Okay, jadi pahitian to kanati panambarasan sabon bay no. Insan po dat siyo da haranit kaboborosan dat kontok kaginawo. Nga sekira na po harit nasihat at patut teman dati pagod iswa kapos dati puji Tuhan may na dati tarimo miyampay kasiribaw na ginawo may haradaha pangiwaguhan haro kasimbanon dat kapasiyan dati da musuy da korohian na kinorohingan. Ano misisa takod iswang samayang? Kinorohingan isong kerjaan sorga kung sikaw dat kasuaban diti san po dat nakanoy hay dat minangin pupus sitit kaisisan panambarasan sambayang kasuaban agumu it nagulang patandahay ikarait dat kaindalanan da kaposin dahi tisom-tiso it awayan dahi monikita daw bahkan dat purimanan dahi iswang da kaposin dahi sendiri. Nga agumo kalomo kandahay sebagai tulun dit nakaduso agumo nagi korohian dahay dat kapiyentak di korohian no nga may hay uhupay dat manalibang pa na insanani di may dadat ay hay kausuy dit nangawayaan dit raja-raja dit nakatalib pensuang na raja dit kapiyentak sinuman salad iswang nakapasin dira. Sumambayang gihay montokot insanan makikinangaw keluarga dia lo anggota gereja iswanggat masalah kesehatan may nila uhupay dat manalibang bani di anuan nakalingasan kagarasan do ginawa gisambon kanila sumap nagi
patilambu sa paturidong nga isuang katumbayan halipiad paingkuran na pohot kanta-kanda awayaan dilo. Paingka nag-iisuang gat no pakabaling kahangan nga uhupan nilo mo na libamban tumaguang gisambot patilambu silad o girot kumadia i kabaling kahangan na di nga awayaan dilo miyampay kog paingkakatan na katumbayaan kumadia. Kung sikaw nagit pagyampayan no isuang pagbindalanan dahil tada dubay no berkatan dat insana na buruan dahay may dat iri na pa nga papori ka takabuntugan ni ngaran. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati sanang napapiramutan kapiro ba takago kasoban suwab nga orahyan ko papailan isa kapailan dot ako di kailam tabarata sanang iti kamo nga ay har pangiwaguhan takatit siaran dati manikid na pod kasuwab dari sabat nga ay so siaran to ko ay nakura dito ay so nagidid hari sabat o kani kanuno nga ay iso na pakamantad di kasibukan na ba diti bo gereja ulo muanad na pa nga nakasuanggot damot isuanggot daerah kapandetaan nango asasado lagi kurang borasan na pa sandam barong mikatahila bo ay isuanggot tempo-tempo nga isuanggot pengaturan di jadwal may hilo hari sabat hilo ihad ulo muanad suway kayri kaubasan gyud kasuwabon hari sabat nga mambasa nagisikula sabat bagi jadi haro po di persediaan no mambasa sikula sabat at kasuwabon hari sabat kon ko iya di ka kaubasan to di mo gonsok kon di karuhang nga mambasa digida sikula sabat ti kakusayan kam okon biya ka iya di nga may dot ay anaruhot persediaan dati dot ay tumaguang ti kebaktian antakan hari sabat. Ya, boros pad ang kaji na Ilda. Bahin ako po, kapiro ba takod kasuwaban na suwab. Harong ison dihon Ulu Dusun 26 hari bulan 8 Elda Dawkin kay Antulan Yesus na solihon haroson dihon no gitambalu Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko iwan sinunundang kadagotong Yesus na solihon ay soko iwan sinunundang kadagotong Yesus na solihon kadagotong solilo di Yesus